Nā e haere tonu ana nā tau tohe a te iwi o Hong Kong I tēnei wā, kia riro anō I a rātau I te mana motuhake ki tō rātau whenua. Kua kati nā kura me etahi o nā ratonga tāngata, he whakapōrearea I etahi tāngata noa o te aroa e noho ana ki reira. Ko tētahi o aua tāngata ko te hautipua haupoi Māori a Tina Bell Kake. Hei tāna he momo tohe tēnei mo tō rātau ake tino rangatiratanga. Kei te rāngona tia huri noa I te ao, te wero nui ki te kāwanatanga, mai anō I te wā o te porotehi nui ki te papa o Tiananmen. Heoi he rite te kaupapa. Repressed by the Communist parties. That's why we fight. Tino rangatiratanga. It is pretty similar. There's just a lot more people here. We've got 7 million people fighting for it. Neke atu I te ono raunga kiwi kei Hong Kong, a ka pā tēnei ki ngā kainoho katoa o tērā whenua. Teaching trains have stopped, transport can't get, schools had to close down. I timata ngā mahi porotehi ki te rohe Pākihi, I nāia nei e toru anō ngā wāhi e tua I ngā mahi porotehi. I'm concerned that the movement, might have some severe consequences for the young people. Kei te aro hoki te whenua o Amerika. We believe an open society with the highest possible degree of autonomy and governed by rule of law is essential for Hong Kong's stability and prosperity. Mātua mo te porotehi ko te manapori, e pukuriri ana ki tō haina whakatau me aro matawaitia ngā kaitono pōti I mua o te pōti whenua o Hong Kong I te tau 2017. Me te wero ka nohoa e rātau ngā whare kāwanatanga ki te kore te tumu whakarai o Hong Kong e heke I tana tūranga. I pau te wā mo taua wero ina nahi. It's really hard to get political tino rangatiratanga when you're dealing with a political machine like the Chinese Communist Party or the government. They're uncompromised. E whakapono ana ngā kaiporotehi ka ora pai rātau ki te noho heiropu nui. Manawa Wright, te karere.